Шифа тамчысы жана шам витаминдери сиздин иммунитетти бекемдейт. Бойго бүтүүгө же перзенттүү болууга, тестостерон жана гормонду калыбына келтирүүгө жардам берет. Анын ичинде мекке жаңгагы, кара зире, пальма чаңчасы жана башка экологиялык таза азык заттар бар. Али Херб экологиялык таза азыктар ден соолугуңуз үчүн. Yoldun bari bozuldu balam. Maşineler de koyuydu. Yoldun bari pробка. Abiyomın kança falan. Yürü çapa. Ay, benzin kımbattap. Taksistlerge kıyın ele oldu koyu, balam. Жақсы апа. Жет, қалдық. Сіздікі? 250 сом болып тұр апа. Ne, alam. Ay balam, seninle birinci yol çıktın bir taksiye. Жоқ, işte öyle жүрген апа. Anda жүргүнчүлөр менен таксистер сүйлөшүп барыш керек. Вкусно келдим, аябай, честно говоря. Biri gelse. Biri getse. Ömürüme biri gelse, biri getse. Özgürü bugüp köp nerse. Özgürü bugüp köp nerse. Biri gelse, biri getse. Biri gelse, biri getse. Özgürü bugüp köp nerse. Özgürü bugüp köp nerse. Biri gelse, biri getse, biri gelse. Gez-gezdi. Mamileni tez gezbi. Var meni jikiri jikki. Divi çün çuan pejimni. Yersin üçün tegiringendi. Qadalan böyle koyç. Hazırınca çok ne biringdirdi. Erkilebey turç, cumayç. Men жақшы, sen жаман, sen жақшы, мен жаман. Эгерде мага мендей адам кезіксе мен аға сөзсіз жағам. Ойлуанан керегі жоқ мага садағаң. Азыр түшінбесең жанатан. Мына музыкаға езілгенім, оғарманымда елім менен. Атқары беремен аққандай терім. İşlerin жақсы oluyor. Жақсы ма? Aynen. Benim de okularım жақсы mı? Demir Baykem'de mağa qaraganda көбірек жақсы көресіз. Ay, көбіректе біле жақсы көрем. Ушундай да болмок беле. Сен жақсы көрсө айтмак да. Ay, жөн тур. Ау. Сен өткөндө таксимен дарылешип атасың. Ne oldu? Анын болбойт экен. Мен аны тиги роуддан көрдүм. Башы проблемадан чыкпаган бала экен го. Мен сага бир тууган байкен катары эмне жамандык кааламак белем, сүйлөшпөй эле койчу ал менен. Baykem men özüm yaşamda özüm ele çiçeğinç. Kanıkey, sүйүүнү эмне кыласың? Сүйүү деген бүгүн бар, эртең жок. Мына Дамир байкең эмне болду? Каныкей, сен андан көрө тиги бакай досума бир шанс берчи. Жакшы эле болобу? Жакшы үй бүлөдөн, бизнеси бар.
Кстати, Монса беріп жүрген туған күніңе. Ай, ал. Қаныкей. Таза алтын екен, ай. Анан эжең кече үй тапшырмаңа ба койду? Ооба, 4 коюп койду. Эмнеге? Балабыз турду. Ай, ушул убакка чейин уктайсың. Түш болду го, түш. Чай ичип кет, курсаң тойгузуп шашпай. Кайрат, мен эчтен чоңмунпа. Таңны олдырайын баласы. Ай, сени үйлөнүш керек болуп калды. Ошондо үйдөн тамак ичип каласың да, Ошенчи керек окшойт. Кайрат көз бир күндө чогуу үйлөнөбүз. Копурай. Эмне дейт? Привет. Привет. Как отпраздновал? Хорошо. Что подарил Кайрат? Кайрат. Цветы. И все? Ну, погуляли, в кино сходили. Покушали. Ясно. Анкей, зачем тебе этот таксист? Сен деген үлгілі үй-бүлөдөнсүң. Билимдүүсүң. Ал уже канча жылдан бери таксист болуп иштеп жүрөт. Анын келечеги жок, ишенсең? Барма, слушал вас, достали уже. Подругам бактылуу болсун деп атам, дура. Ассалаумалейкум, байке. Такси? Мен үйін нормально жашауға жеткізіп болғачы. Срочно. Жашау жестко болып кетті ғой. Қанша болады? Миллион. Миллион? Борды ізбеші? Капотын қашан алайын. Неге? Бұтын шығара алайын. Айда. Айда! Саламатсыздарбы, эмне заказ бересиздер? Мага бир порция манты. Мясо по-французски бар ба? Жок. Жоқ па? Стейкші? Жок, калбай калды. Бегемоттың етінен қурдақ бар ба? Жок. Қымбатырақ не бар? Кымбатыраак бизде бар 5 бармак 500 сомдон. Мантылер болачын. 150 сомдон ба? Ооба. Нан чай берейинби? Ооба, нан чай керек. Чай, нан керек. Носки. Моғыз мен сүйіп қалдық жайды. Неге? Байқаған жоқсың не? Көздерінен сүй жанып отты ғой. Не болып отырсың? Қыз көрсеңде бір қызды болып шығасың да. Сен мұны түсінбейсің. Бұл тонкий нәрсе. Байке, биздин кассовый аппарат иштебей калыптыр. Бир аз күтө турасыздарбы? Толук байке, четтер эмне болду? Элдер күтүп атат. Азыр болот, бир аз. Жоңс. Сен мени сүйүп калгансың ба? Жок. Эмне артыман кечке издеп эле? Көздөрүң айтып атпайбы? Сүйүп калган деп. Болду байке. Чектер чыга баштайт. Болду. Бат элеби? Да? Ой, молодец. Каяктан билесиң муну сени? Мен айтыштым байке. Рахмат. Кайрылып туруңуз. Курсаңар кандай? Жедиңерби? Манты жеп албадыкпы жаңы. Манты? Ооба. Рахмат жигиттер, рахмат. Дагы жейсиз. Рахмат. Мейлі күй ала.
Байгазан чайканасы. Сиздер үчүн эшик ачык. Кыргыздын чүйгүн сый тамактары. Ташкордо, козу гриль, казан кебаб, гриль кабырга, Европа ашканасынан стейктер, пиццанын жана балыктын түрлөрү. Байгазан чайканасы. Меймандарды тосууга даяр. Сен неге қыз көрсең эле тийише бересиң? Өзгөрүп повод берет да. Тиешесиң да. Эй. Mo sen машинаңды жүтүп алат. Мен турайын, бас. Байке, ал жаққа 5 минут келе тоқтаттым. Қой беріп қойшы, ақырын эле чыгып кетели. Я қаласаң катты эле чыгарып кете бер. Мен сага кармап атам. Жоқ, Байке, машина менен деп атам мен. Байке. Оу. Асыл Өзбекті таңсыңар ғой? О, таныйм. Мен де таныйм ошо. Иштегирлер бар го. Башты ортпа туртерин менен акчаңар төлөп келер да, машинаңарды чыгарып кете берлер. Керим Туропбековди таңсыңарбы? Жок, тааныбайм. Ошо мен да тааныбайм. Меш. Все, хватит. Кайратик. Сен проблемадан башың чыкпайт го я. Сен мындай темпмен карындашым кыйнайсың го. Сен элементарно такси өтөт албай турбайсың. Мелис куда? Мы туда, а вы куда? Тамаша. Tutun öyle bakayım nasıl? Sarp ettik bu normal yol var. Tut ötürü tutun öyle mi? Kime gelin ne var mı? Aslında şöyle. Belgili. Oy, жақсы. Эй, mo сизден ал эле койчу, мен отурар да. Артка эле отуруп алам. Таман кыйнадың койчу. Ты все позабыл. Подожди, прокатись со мною на зари, оставь обиды посади. Подожди, прокатись со мною на зари, на зари. Жумуштарың жакшы болдубу? Жакшы, мам. Сенчи кане? Ойлондуң бу? Нени? Бакай тууралуу. Ойлонгон жокмун. Ойлонбойм да. Сен ал таксистке эмне жабышып калгансың? Же ал сен конкретно башың айланып жүрөт окшойт, а? Качан көрбөйм проблемадан баш чыкпай жүргөн болуп? Доча, Байкең туура айтат. Эми сен азыр жаш болуп атпайсың ба? Көп нерсени түшүнбөйсүң. Кийин кыйналып каласың. Бакайды тааныйм. Жакшы бала. Ата энеси дагы жакшы кишилер. Силер түшүнүп атасыңарбы? Биз азыр кайсы заманда жашап атабыз? Силер мени жөн эле кыйнап берип койгон атасыңарбы? Кайрат деген жакшы бала. Жакшы жумушка да орношот. Эй кыз. Анын 3 жылдан бери такси өтөп жүрөт. Колунан келсе кылбайт беле мурда эле. Эки чалбал менен сүйлөшкөн көрбөйүн. Бакайга тиесиң, и все решили. Байке, мен сізді мынчалык түшүнүү жок адам экенин ойлогон эмесмин.
Какие люди! Привет! Привет, Асель. Чё такой серьезный? Ты же знаешь, что мне нравятся такие парни. Асель, бул жака адресин жазып атырсың. Кайка барабыз? Кайка бармайлык. Сеникине барабыз. Адресиңди айтып жеткизип коеюн, же болбосо башка такси заказ кылайын. Кайрат, бүгүн мен болчу. Бул жөнүндө эч ким билбейт. Кайрат. Canım benim balapanım suyamın bir özündü Kelçi menin kucağıma uğurda bal жүрөгүмдү Seni menen birge bolup ömür sürsüm suyunum Kucağıma kısıp alıp bulutlarga jönösöm Senin canыңda bolуу ardayım tilegimde Seni suyamın canım berbeymin hiç kimge Senin kara gözlörüң can ergitken sözlörüң Jıttыңdan bir jıttap alsam beşten töründömü Canım, suyumun bir özündü Orada bal жүрөгүмдү Suyugu bir bağınsak Öydüllä birge kursak Canım, suyumun bir özündü Orada bal жүрөгүмдү Suyugu bir bağınsak Öydüllä birge kursak Gündür ötüp bir özüngü baylandım Senin menin birge bolup tumarıma aylandın Koz güllür sağa sunup kucağıma bağındın Oylarımda sensin canım süygönüm altanım Canım suyumun bir özündü Orada bal жүрөгүмдү Suyugu bir bağınsak Öydüllä birge kursak canım Suyumun bir özündü Orada bal жүрөгүмдү Suyugu bir bağınsak Öydüllä birge kursak Canım suyumun bir özündü Orada bal жүрөгүмдү Suyugu bir bağınsak Öydüllä birge kursak canım Suyumun bir özündü Orada bal жүрөгүмдү Suyugu bir bağınsak Öydüllä birge kursak